pozdrav svima ljudi, dobrodošli na novi klip na mom kanalu. Evo nas su novi SAMP epizodi na Balkan Ecstasy SAMP serveru. I kao što vidite, ne nalazim se više u ruskoj mafiji, nego se nalazim u Balasima. Nije loša organizacija, više volim mafiju na ovom serveru jer mogu da kose supstance. Evo vidite na mapi gdje se nalazi Balas. Znači ovdje kod arene i ovdje su vozila, ovdje taj HQ, lider je Boki True, veliki pozdrav za njega. Znači evo tu je HQ, kao mala sobica neka, ovdje je sef, odlično stanje u sefu. I u ovom klipu ćemo da idemo da kosimo supstance. To se nalazi, sad ću vam kažem gdje, to se nalazi tu. Pa ćemo da idemo tamo, idemo kroz za JT. Neće niko izgleda ni da kaže. Nema veze, idemo mi da kosimo supstance. Aha, savana ima ovamo. Evo pozdrav za Nika Vaskeza. Pozdrav za sve članove koji su u organizaciji i koji su online. Bato Tebrex. Afrik sam idemo do 1000 subova. Znači ja ću sada skratim put do tamo pa se vidimo kad stignem. 2000 years later. I evo ga ljudi, stigli smo, morao sam da prekinem snimanje. Pa ćemo sad tu da nastavimo. Znači ovdje se nalazi. Dođete, morate da budete normalna banda. Dođete ovdje na ovaj pick up, stisnete N i zaposlite se. Onda idete ovamo, uđete u kosilicu i kosite. Znači dobijete, to jest varira 8, 9 ili 10. I sad normalno idete na markere. Od jednog do drugog, sad će verifikacija, neće. Sad, gdje je marker sad? Šta neće sad? Stop posao. Idemo ponovo nešto. Da, idemo opet na marker, ne znam zašto je. Neće opet. Šta nećeš? Aha, evo ga. Znači idemo od markera do markera. Aha, evo ga. Verifikacija. To je u slučaju da ima cheatera i da mogu da baguju. Znači za to je služi verifikacija. Znači idete ovako od markera do markera. Veoma brzo se vrši, minut ili minut i po traje. Znači ništa nije dugačko. I onda idete tamo do pick upa i kucate preuzmi supstance i uzmete. I preuzmete i možete posle još da radite koliko vama želja da radite. Možete da prodajete te supstance. Sad je cena $80, mnogo je pala, bila je 225 pre neki dan i ja sam tad uzeo. I prodao sam nešto što sam nekoliko, čini mi se oko 30-35, tako nešto sam prodao. I dobre pare sam uzeo. I tad se više bilo isplatilo da kosiš ovdje supstance nego da radiš neki posao. Sad je to obrnuto.
Evo ga. I idete ovamo samo i kucate preuzmi supstance. Kao što vidite, ja sam bacio neke efekte, kao da skoči, onda ovo da se klati kao čovjek i novi font, to jest font sam stavio. Idemo preuzmi supstance. Evo 10 ilegalnih supstanci. Ja ću sad ovdje da završim klip. Znači, ako vam se svidao, stavite like, share, subscribe. Vidjet ću šta da snimim za sljedeću epizodu. Vjerojatno ću da kupim neko vozilo. Da li će da bude Savana ili Admiral, vidjet ću. I to bi bilo to za ovaj klip. Nadam se da vam se svidao. Ako jeste, stavite like, share, subscribe. Veliki pozdrav sve vas.